Panalangin kang Apong Mama Kalulu. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ka, o Apong Mama Kalulu, kambening beyatan ning kaladwa ko, kambering lingasngas at pigagap ko, kambering kapag subukan aarapan ko, kambering bage liligalig king puso at kaisipan ko, kambering pamangailangan daring taong kaluguran ko, kambering pamikasalat kainan ko, kambering mabuli akong kasalpantayanan, kambening matbud kong kapanaligan, kambening dimot kong lugod. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepitan na ka, nitang babaeng kayayagasan daya. Ban kalupa na, atag kilke, agyanging laylaya namo, ningimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ka, nung makananong lepitan na ka, nitang taong makiketong. Ban tagkilan mo ko't pakayapan, ban linisan mo ko kaladwat katawan, bandinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman kaya ka ding pakamalan ko king biye. Kalupadaret ang taong memitbit ketang paraliti ko. At memusbus king bubungan, bangikol dasde at ilapit kaya ka, itang kakaluburan dang ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sang ilapit kaya ka ding kaluguran ko king biye. Ban ilaman, damdaman doring amano mong makapasno, at baning upaya ning kalam mo, munye bayong sikanan karing tuddang mangalgal, at may bugdang masiralo. Ban enalamitakit pa si bayo, o maliliking paglakad da. Lalapit ko kaya ka, o Apong Mama Kalulu, nung makanano na kang lepitan nitang babaeng kananeya, amig makalunos alang-alang king masakit anak na, at menalig king degulan ning puso mo, ning lunos mo, at masabal karing alang akarapat. Kalupa na, lalapit ko nganting asong manenaya, king pamangan amababalag ibat king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko kaya ka, kalupa na nitang babaeng mi kasala, aw meda ng basibasan detang taong mapanus ka. Uling balo kong mapaglunos ka, at ika mong bukod ing makapangat mo king kakulangan ko. Ika mong bukod ing makapanakap king kamarinayan ko. Ika mong bukod ing makapibangon ka na ko, ibat king pangalugmok ko. Lalapit ko kaya ka, kalupa ng San Pedro, inyang pepakit ka kaya, at may bugyang lumbog king dinena. Inyang inagkat mengmengan, at may pasyag pa si bayo king lugod na. Sumangid ning gewa ng pamaglingad kaya ka. Lalapit ko kaya ka, antimoretang alagad king Emmaus. Ban kalupada, akayabed ako king paglakad ko. Atalastas ko ing sablang mga palyari king biyeko. At ban kapamilatan ding banal mong amano, ing puso kong dirimla at daralumdum, mikapaliya at miyaslagan sala. At ban akilala da ka, potang kasuluda ka, at merinan kong sikananlo. Marap pasibayo karing bagi at tatakasan ko. Susuko ko kaya ka, o Apong Mama Kalulu, ing sablang kanako. Uling ika mong bukod ing Ginoo ko at Diyos ning biyako. Ikang mabibiye at mag-ari, kambening ipa at ning Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Amen. King lagyuning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen.
Payabak po, brothers and sisters. Yabe tala po keng kaya katampan na langin ngayon ng Aldorte, rempong kapasalamatan da di Susana Cruz, Sherilyn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Freddie and Perla Pacho, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny Joseph, Mario Pacho, Mr. and Mrs. Diosdado Perez and family, Ronald Perez and family, Mariel Castillo, Neil Christian Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Wogan, Regina Quiason, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez and family, Beth Catano and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Cunanan family, Racelis family, Rodriguez family, Nino Garcia and family, Maria Cecilia Policarpio, Ariel Policarpio, Berenice Garasi, Emil Gabriel Guevara, Jade Nicole Guevara, Espinosa family, Ramon Yumul and family, Jason Cunanan and family, Lourdes Manuel and family, Lydia Balingit and family, Jerry Sangalang and family, Lebing Cabrera, Ray and Meng Angeles, Apollo Bat 70, Bernadette Ibey, Evelyn Gan and family, Vicky Aguilar and family, Beth Flores and family, Noel Lumbang, Noryabut and family, Rex and Frida Villanueva, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jamie Pino, Yeng Katakutan and family, Bernadette Enriquez and family, Alice Yueño and family, Remy Deyang and family, Mercy Postrado and family. Para naman po kay birthday Thanksgiving ng Michael Jeff Ico. Yabetala po rin special intentions da Josefina Ricafort, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carlo Joshua Malit, Aileen Manaloto, Leano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Aileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Justa de las Alas, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Lisel Gutierrez, Lalaine Manalang, Cherry Sangalang, Joy Guevara, Yu Chingbian, Yolanda Yu, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Corazon Saldi and family, Beth Salado, Ernesto Manarang, Luis Bernan Manarang, Maria Ana Angela Simpao, Maria Engracio Saito, Nolan Kevin Sakuma, Alma and Kevin Apol, Malucia Penco and family, Iluminada Morales, Francis Musni and family, Dina Nunez, Bong and Lina Layog and family, Elizabeth Cabrera, Israel Reyes, Eugenio Balingit, Lirna Chatco, Aura Darlene Marayag, Basilio and Tan family, Live One, Brother Joe David, Erwin and Elaine Katakutan, Edith and Iko Yusida, Edith Iko, Joel, Gabriel, Colin, and Aidin Coronel, Ed and Lou Paras, Eduardo Granda and family, Chris and Leah Jacobi, Risa Leyan, Aldrin Granda. Pangaditala naman po, keng malagwang kapaldanan da di Freddy Pacho, Flor Malit, Consolacion Yabut, Elisa Yabut, Violeta Ibay, Tess Castillo, Edith Mercado, Mary Ann Elmida, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Hangeles, Erin Chamson,
Gloria Deirit Capuno, Anjo Miranda Campos, Rex Lacanlale, Ronald Paroli, Glenda Cerdeniola, Annabel Manalese Garcia, Coisy Tamagawa, Virgilio Alonso, Marlon Tuason, Raquel Atendido, Reynaldo De Leon De Jesus, Jesus De Leon, Manny De La Cruz, Carmelita Bunque, Brother Tom Tunggol, Daisy and Camille Castro. Pangaditala naman po ding Maldang Kaladwa, lalong-lalo na po rin Kaladwada di Raymond Nerlogan, William Rayogan, Jesse Manalang, Jogard Arcewo, Corazon Arcewo, Daniel Arcewo, Francis Arcewo, Oseyabut Jr., Francisca Yabut, Bernardo Garcia, Sister Amelia Sarmiento OP, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Fernando de las Alas, Irene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Ernesto Jose Remilla, Rufino Santos, Salome Gran, Helen Cabaron, Mary Ann Pua, William Ong, Anastasio and Loretta Macabali, Tito Saldi, Justin Yutok, Isidro Vicente, Patrick Jonas de Guzman, Marlene David, Honorina Quezon, Myrna Quezon, Luz Biminda Malaluan, Natividad Tatlong Hari, Adriano Posadas, Gloria Cunanan, Domingo Cunanan Jr., Domingo Cunanan Sr., Armando Cunanan, Juan Mirasol, Corazon Mirasol, Melanie Mirasol, Leonardo and Abelina de Jesus, Luisito and Larry de Jesus, Angel and Ines Tanueco, Constancia Marcelo, Cristina Ganya, Rafael Cabuslay, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aizon, Amelia Giao, Ignacio Giao, Edita Punsalan, Ernesto and Aure Punsalan, Brigido Cortez, Sr., Elisa Cortez, Rafael Espinosa Sr., Merly Espinosa, Toto Espinosa, Rufino Santos, Gina Sicat Manalese, Francisco Manalese, Elias Eldin Shapenko, Eduardo Morales, Griselda Aizon, Austin Simon, Jennifer Evangelista, Eduardo Garcia, Florentino Garcia, Thomas Garcia, Avelino Arcevo, Adelaido Arcevo, Ernesto Mendoza, Loronel Kiel Cayabyab, Erminio Cayabyab, Ramon Malyari, Esperanza Lacson, Camilo Bonga, Teresita Bonga, Rodrigo Bonga, Riz Vicente de Jesus, Irene Montemayor, Raymond Montemayor, Irineo Montemayor, Aniseta Balingit, Angelito Balingit, Corazon Cunanan, Carlito, Juanito, Danilo Fernandez, Joseph Flores, Ariel and Johnny Postrado, Jose Bunque, Roger Fernandez, Jesse Aguilar, Enaro Flores, Eduardo Cabrera, Delia Rosalina, Rosa Aquino, Erasto Aquino Sr., Masa Giusida, Danilo Sabala, Jun Chatco, Jeronimo and Junjun Cayago, Francisco and Modesta Granda, Aida Granda, Carmelita Talmaje, Rodolfo Garcia, Vicente, Maria, Irineo, Juanita, at ding maldang kaladwa, lalong-lalo na detang mangailangan king pakaluluning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverend Father Jonathan Bartolome.
King lagyunan ning ipapo ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Inginu manatili kaya kayo. At keko antimurin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran, ing kapatawaran ni malugod tang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi ka ring banal na misteryo. Iyagkastangin imiyag na ni kapanisyan. Magkumpisal ko King Diyos sa mayupayang tutu At kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, ingisip amano dapat, at ngayaliwang kakulangan. Uli ni tayo paninga po ko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. King Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, impamangiling miking kwaresma, sa upanakesa ng magbayo, at magsadya para king pamagmasusi miking kamatayan at pangasubli ng Mebye Kristo, ang mabibye at magari, kambemwat ning Espiritu Santo, metong muking panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta, Ezekiel. Nung tuknang yang darapat pamikasala, hingemaya patawo, at pamintwa na la ring kautusan ko. Nung darapta na yung matulid at hingemayap, eya mate, sigurado yang mie. Mipatawaran la ring sabla ng kasalanan, at eya mate, uling depat na ing matulid. Potagalang isipan mo, king tutula ko neng akakit keng mamamate, in tawong emayap. Nga nang kukutang ning Ginong Diyos, aliko, mas buri keng akit sumisi at mabye. Nung tuknang yang darapat mayap, in tawong matulid, at pagumpisan ng daptan ning sablang emayap, ing makasumaming bage, apamanyap tanda, rin taong emayap, manatili ang mabibye. Aliya, makalingwana ing nanuman karing mayap adepat na, mateya uli na ning alayang katapatan at uli daring kasalanan na. Dapot sasabyan nyo, makatuliran ing daraptan ing Ginong Diyos. Makirandam kayo kanako, ikayong Israelita. Isipan nyo king paralan na ning daraptan ko matulid. Ingke kayong paralan, ya inge matulid. Potang tuknang yang darapat mayap, in tawong matulid. At magumpisayang dapat mayap, at kaybat mateya. Mateya ulan na ning mayap adepat na. Potantok nang yang darapat pamikasala, in tawong mayap, at daptan na ing matulid at mayap, iligtas na ing biyena. Kilala na ing daraptana, at tuknang yang darapat pamikasala, inya eya mate, manatili yang mabibye. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nung tatandanan mula mo, o Ginoo, ringkekeng kasalanan, nino inge miyatulan. Nung tatandanan mula mo, o Ginoo, ringkekeng kasalanan, nino ing miyatulan.
Manibat king kalalaman mamawos ko keka o Ginoo. Pakirandaman me ingawos ko, ating pamanyawad ko king sawop mo. Nung tatandanan mo lamo o Ginoo, ringkekeng kasalanan, nino inge miyatulan. Nung tatandanan mula mo rin kekeng kasalanan, nino ingemi atulan. Dapot ika, patawaran mo kami, nung inya kailangan dakang pamintuan. Nung tatandanan mo lamo o Ginoo, ringkekeng kasalanan, nino inge miyatulan. Sabi kong manaya king Ginoo, uling panaligan ko itang pengako mo. Panayan king Ginoo, may gitpa king pamanayan ning bante, king panyatang ning abak. Nung tatandanan mo lamo o Ginoo, ringkekeng kasalanan, nino inge miyatulan. Israel, manalig ka king Ginoo. Ing lugod na alang kupas, at paratiyang makasadyang magligtas. Iligtas na ing Israel, labalen na, king sabla ng pamikasala. Nung tatandanan mo lamo o Ginoo, ringkekeng kasalanan, nino inge miyatulan. Parangalan tayo pungeni, ing mayo pabalita. Magsalita na ka, alipan mo makiramdam ya. Ligayat ka ba? Ligayat ka po yan, Gustong Jesus, Panginoon. Ligayat ka. Inginu manatili kaya kayo. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Sasabihan ko kaya kayo, nung eyo la igitan ding talaturo ning kautusan at ting pariseyo king pamanupad king kaburyaning Diyos, e kayo milub king kayaryaning banwa. Dimdamyo king kanitang minuna, mituru karing tao. E makamate, inino mang makamate, mika pakibatan niya king arapaning husgado. Dapot, ngeni, sasabihan ko kaya kayo, nino man ing mimwa king kapatad na mika pakibatan niya king arapaning husgado. Ing nino mang maninsulto king kapatad na mika pakibatan niya arapaning Sanhedrin. At in nino man sumabig king kapatad na alakang isip, miyugseya king api ning impyerno. Uli na niti, nung ating kang yayain king Diyos, at aga nakamo king atinyang samalub kaya kayong kapatad mo, lakwan mo la ing kaya kang yayain king harap ning altar at munta ka pa mong makikasundo king kaya kang kapatad. Kanita na ka magbalik at mayin king Diyos. Nung ating magdalum kaya ka, makipagsalese ka king mandalum kabang ating panahon, bayo na kayarap king husgado. Nung ali, intriga na ka king hukom, at ibiya na ka ning hukom karing pulis, at ikulong da karing pulis king sukulan. Sasabihan ko kaya ka, karing ka manatili hanggang eka makabayad king katatawlyan a sentimo. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan.
Kapurian keka o Kristo. Maya pabak po kaya kayo. Kumusta na po? Kwento. Minsan po may isang babae na tinitignan yung sarili niya sa salamin. Tapos nandun rin sa kwarto yung boyfriend niya. Sabi niya, Han, tumataba ba ako? Tapos sagot ng lalaki, wala akong ibang babae. Nag-react itong babae, sabi, anong klaseng sagot yan? Nadulas ka, no? Tapos sabi na lang, hindi, explain ko lang. Tinatanong mo ko kung tumaba ka. Siyempre, sasabihin ko, hindi. Tapos, magre-react ka, sasabihin mo, sinungaling, bolero. Tapos, pipilitin mong aminin ko na tumaba ka. Tapos, finally, sasabihin ko, oo, tumaba ka. Tapos, ang sasabihin mo, nagbago na ako. Tapos, sasabihin ko, hindi eh. Ano naman kahibangan yan? Tapos, sasabihin mo, hindi na kita mahal. Tapos, lalapitan kita. Tapos sayakapin kita, sabi mo, mahal kita. Tapos itutulak mo ako, sasabihin mo, hindi na kita mahal, wag mo akong hawakan. Tapos mauuwi yan, sasabihin mo, siguro may iba ka ng babae. Kaya diniretso ko na sa huli, wala akong ibang babae. Ito pong lalaki alam na niya kung paano nag-uumpisa yung away nila, saan hahantong yung usapan nila. Kaya diniretso na kitang tawli. Balo na, nung makanano, mag-ugat ing problema. Yan ang importante. Hanapin mo kung saan nag-uumpisa. Baka nita, asaleseme. Di ba yung marunong na doktor, yun din ang ginagawa. Hinahanap niya ang pinagmumulan ng sakit. Kunyari, pupunta ka sa doktor, tapos sabi, Dok, masakit ang ulo ko. Hindi lang siya basta magbibigay ng gamot. Tatanungin ka niya, kumain ka ba? Baka gutom lang yan. Or baka puyat ka. O kaya baka sobrang pagod ka. Tapos, maaari, posible tatanungin niya, ala ka bang sakit ipan? Puta masakit ka ipan. Kasi kung minsan, di ba, pati masakit ka ipan, connected siya kitang sasakit ka rin buntok. O ito po yung kagawan na rin magaling na doktor. Yan din po ang gustong matumbok ni Jesus sa gospel. Kung ano ang pinag-uugatan ng mga pagkakasala natin. Kasi importanteng abalo mo nung ka rin magumpisa. Bala mo kasi parang damo. Yung damo, pag tumubo yan, pag pinutol mo lang yung sa taas, expect mo na tutubo uli yan. Pero kung gusto mo talaga ma-eliminate yung pagtubo ng damo, anong gagawin? Bunutin mo hanggang dun sa pinaka-ugat. Makanyan po kaning solusyon. Bakanta, mitok nang na. Itang karokan king pangatao tamo. Meron na bang nakabuni sa inyo? Aranasan nyo na magkabuni. Di ba meron pong gamot na canistenia yata? Kasi kita pong commercial, sabi na, apply itang ointment, kitang buni for 2 weeks. Kasi po, lawin nyo, patsi din nila may anong ointment, itang buni, after pilang days, bala mo wala Pero ing emo balo, itang pinakaugat na, itang fungi, at tsoking lalam na ning balat mo. Kaya nung tuknangan mo nita, expect mo na lunto yung pasibay itang buni. Pero kitang 2 weeks sa ita, siguradong ma-eliminate siya. Itang pinakaugat na, kaya lunto pasibayo. Ini pong gospel tamo, portion niya mo kitang commentary tungkol keng 10 Commandments. Kasi kening gospel, ing pinuntuna, eka makamate, thou shall not kill. Ito yung sasabihan na ning batas. Itang batas ng Moises. Pero sabi ng Jesus, pero ako, sasabihin ko sa inyo, kung sino man ang may galit o puot sa kanyang kapatid, ay nag-commit na ng kasalanan sa 5th commandment. Para kasing pinatay mo na yung kapatid mo. Murder does not begin with sticking a knife. It begins with hatred and anger in the heart. Di ba kapag galit ang isang tao, kung minsan yun yung dinadasal niya, matene sana. Itang burita mo, mapahamak yung kaparatang tao. Yung root cause ng murder, anger.
Tanungin niyo yung mga nasa kulungan. O't agawad ang pete ding kaparadan tao. Kasi po, may selos ko. Kasi po, matindi yung inggit ko sa kanya. Kasi po, napupuot po ako sa kanya. Maririnig niyo yung expression na napatay ko po siya dahil sa sobrang galit. Nung nakita kong may kasama siyang ibang babae, nagdilim ang aking paningin. So, clouded na yung kayang judgment. Kaya, miras kitang punto na apatin yung kaparang tao. Merong isang kwento. Yung magkaibigan, nagkita sila. Tapos sabi nung isa, pare, ba't ganyan ang itsura mo? Kasi nag-away kami kagabi ng misis ko. Ano nangyari? Nagdilim ang paningin ko. Ano? Dahil sa sobrang galit, nagdilim ang paningin mo? Nasaktan mo siya? Hindi. Sinakal niya ako, nagdilim ang paningin ko, nag-collapse ako. Ang galing niya, ang lakas niya. Pero tayo, kuminsan, makanita rin, nagdidilim ang paningin natin. Kaya piningburita mo, itang patentaning relasyon tamo, king kaparang tao. Kasi killing is not only physical. Pinuputol natin yung ugnayan natin sa kapwa na kahit buhay siya, parang tinuturing na natin siyang patay. Itang non-existent na kaya katamo. Patse, a-isolate mo yung sarili mo. When you wall yourself in, you entomb yourself. Itang ala na kang pakialam kaya tang tao nga ito. Parang patay na siya para sa iyo. At iba pong komentary na itang kasunod na itang adultery. Sabi na, huwag kang makikiapid. But I say to you, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae ay nagkasala na sa pakikiapid. Thou shall not commit adultery. At inya pang, thou shall not covet thy neighbor's wife. Nani po yung verse 7, thou shall not covet? Kamakikabit, thou shall not kabit. Bawal. Itang patseli nawe memong, ati ka nung pamaybugan ing babae, may kasalanan ka, keng laban king kasalanan ng adultery. Meron pong akong experience, nung piniprepare namin yung mga bata para sa First Communion, grade 3. So, tunggal-tunggal mag-confess, may bigla ko po kitang kasalanan ni Tametong. Sabi na, Among, patawaran niyo ko po kasi po may commit ko pong kasalanan. O nang kasalanan mo, may commit ko pong adultery. Ay, Diyos ko, may dagol ko po mata. Sabi ko, balo mo naning adultery? Opo, naning adultery, lalaban po ka ring adults. Ay, Diyos ko. Ang cute, no? Pero yung pag-commit ng adultery, yun ang hindi cute. Adultery does not start in bed, but having a desire towards another woman. Yun ang tanong, ano ang pinag-uugatan ng mga masasamang ginagawa natin? Sabi na ng Buddhism, pauli na rin kaya inordinate desires. Detang nasata mo na, eta mo apigilan na, eta mo bumigay, itang gagawan tamo, andyang balutan ng mali. Kasi, patsi makanita ng attitude mo, ing aus kanita, addict na ka. Maging slave na ka, kanitang nasa mo. Kapag nakakita ka ng pagkain, nung addict aking pamangan, itang kanan me. O, mong na naman bawal kanita. Kanan mo, andyang iyak-iyak ka. O, itingkutang. Tsaka, ing masanting pinapitang apigilan mo yung sarili mo. Ali, itang may nakakampamangan mga nakakagad. Kailangan magtimpi. Kayo po kapag kumakain kayo, gaano karaming kinakain nyo? Kunyari, kanin lang. Metong tasa o metong kaldero. Ako po, personally po kasi ako, makalimit kong 1 cup. Pero uling may sanay akong bitak na, sining kahit kapin na, pwede rin ala. Uling, asanayan ko. Tinry ko rin po itang mag-exercise kanita. At ikit ko rin po na patse senayan me, parakal ng parakal ng agigisan mo. So, at sumukya ka. Numakanan may pigilan ing sarili mo. Kapag may magandang babae, liligawan mo, kung may asawa na, ing panagat, magtimpi ka.
kailangan ating self-control. You manage your desires. Ing Buddhism pin, sabi na, ing root cause na ning pamagdusan na ning tao, apitang bibigaya kareding inordinate desires na. Kapag nasanayan mo na silang ginagawa, di ba ang tawag doon, habit? Patse, extreme na, ingaws kanita, addiction. So, ikutang, makananumeng apigilan ing sarili mo. How could you break from your habits? Atin pong may atong article, basa ko, sabi na, change your thoughts. Yako, maniwala ka nita. Bakit? Kasi deng gagawan tamo, magumpisa langan, kitang nung daning isipan tamo. Diba meron pong isang quotation, sabi niya, be careful with your thoughts. They become words. Be careful with your words. They become actions. Be careful with your actions. They become habits. Be careful with your habits. They become your personality. Itang gospel mga 2 Sundays ago, atin niya pong sasabihan, ana, ing tao gagawa yang kayapan, pauli daretang mayap ang makasinop kaya. Ing tao gagawa yang karokan, karetang marok ang makasinop, king kayang pangatao, king kayang pilubluban, king kayang kaisipan. Kaya di kay di ba adjudge na rin tao nung nano ing atsuking pilubluban mo. Patsing lulwal king asbok mo puro kasiran, karokan, expect da na marakal makatana matsura, basura king puso mo. Incidentally, di ba ing aus kareta, sukal lub. Sukal is basura. Patsidakal kamwa, sentimiento, dirya, king kaparang tao. Andiyan pang mayaping gagawa na, ing lumwal pamuring king asbok mo, itang matsura. Pero may mga tao na walang masamang tinapay sa kanila. Yak po, at kung kakilala itang aliwang matwang pare, senior priest, itang potang atinang pisa sabyan, kabat mag-react lang negative din tao, ila, maya pa mo rin yung sabyanda. Yako yung kanaktan siya, uling mayap ingat yung pilubluban da. Kaya ita po yung lawenta mo. I-check tayong sarili tamo. Nano la rin makasalikot king puso mo. Nani makasinop king pilubluban mo. Nano la retang thoughts na makastore king utak mo. Importante ita. Kasi iting mag-determine king kang future. Why? Because your thoughts aren't just thoughts. Your thoughts become things. They could become your personality. Yak po bilib ko karetan tao na potang kagising da, mga dila. O kaya, burideng umpisan ing karelang aldo king pamanyimba. Bakit? Kasi bunridang umpisan ng gana-gana kaya bedeng apong kinu. Kaya, ing buong aldo da, ing desisyon agagawan da, makabasi, kukonsider da, nung nanin tuturunan ng apong kinu. At potang anita yung gagawan mo, expect mo, maging masanting itang resulta. Hindi po yung panwalang tamo, pwede tangan magbayo. Pero umpisan tamo, palit tamo lang, nung nandaret ang sisinop tamo, king puso tamo, king pilubluban tamo, king kaisipan tamo. Sana mag-ugat ang lahat ng mga ginagawa natin sa Diyos. Uling patse, ing ugat, ing apong gino, ing tumubo, mayap, ing maging bunga, mayap. Bakit? Uling ugat, ing binhi, ing tanaman, mayap ya, ing apong gino. Amen. Talakad ko. Kakaduguran manalangin tamo king Diyos para king pamikasundu at uli na niti manatili ing lugod pila tanding tao. Nga tamong manalangin, Ginu ituro mo keng makikasundo karing anggang tao. Ginoo, ituro mo keng makikasundo karing anggang tao. Para ka rin sablang iglesia at kapulungan kristyano, ituknang dasana yung karelang pamisagsagan at mikasundo lang miyabe-yabe king lugod ng Kristo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng makikasundo karing anggang tao.
para ka ring pamuntok king politika. Kapilan man sana, era no umpisan ding gera, pauli na ning sangkan, apuro pampolitika. Nune magkapilit lang api kasunduro ring bansang migigera, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng makikasundo, karing hanggang tao. Para ka ring misasakitan, pauli ring kasalanan ding ngaliwa. Pakisan metong dasana yung karelang kasakitan, king kasakitan ng Kristo. Amete para ka rin sablang palpikasala, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng makikasundo, karing hanggang tao. Para kaya katangan, kapilan man sana, maging ipokrita, nune makasundo tamo, karing kapararang tao, bayo ta simba, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng makikasundo, karing hanggang tao. Ngayon yaduan tamo, yung sarili tang kapagnasan. Ipaming at subanwa, apakit mi saning lugod mi kaya ka kapamilataning pamaglugod mi karing kaparaming tao. Potang makagawa keng kamalyan, ibiya mo sana kaya kaming grasyang makapakipagkasundo king metong at metong king lugod ng Jesus. Ang ginumi, ngenit kapilan paman. Amen. Manalangin kayo kapatid, maning kaya katamong daon. Matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan na sa ning Ginoo'y tindaon, karing gamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamo yung kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaning pakalulu, king lugod mo, tanggapan mo reting ayin. Yatadasa kaya kami ing magligtas mong upaya. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At kaya ka, Iyat antemoren. na yorem pusoyo. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin. Karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alanang at lubos mayupaya. Adwan mong ipasyag mi ing kapasalamatan mi kaya kakapamilataning pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan mi ing palpikasalang ugali mi at apat-pat ing ketasan mi. Kailangan ing ipakit mi karing atsuking kagipitan ing kayapan mo kaya kami. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa. Daralit ming kaya kaligaya. Layon makyabe, alantok ng babya kapuryan kaya ka at ngaming kakanta.
Tunay kapin banalo ipa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo lareting ayin king espiritu mo ban para kaya kami malyalang katawan at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon, kusang lub kim pamaylas at kamatayan, kinwa na yung tinape. Pasalamat siya kaya ka, piraso na binyan na ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan kananye. Iti ka na akong katawan, midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ng kanakong dayaning bayo, at alananggang tipan na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Inyangin igaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamadyabli ng bebya ning anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamunga mo, ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yatuban, miganap ya king lugod kambe ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at di sablang pari. Ganakan mula naman, di kapatad ming pepay nawa na at manenayang subling miye at di sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, baan kaya be ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kaya be ng Jose, ing kayang esposo, kaya be ring apostol at isablang santo at inupad king malmong kaburian. King kaya kaba ni panahon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayan tutu kagum ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngayon ni madadayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo.
Ikabos mo kami ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon ni ban, king kasopan ning kang pakalulu, parati kayo mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambiyan ni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Heso Kristo, ang sinabi karing kaya kang apostol. Ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babi ako kaya kayo. Ginuwe mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan din kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo. Iyi ka mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapaan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At keka, antimoren. Ipakita may kakametong tamking kapayapan. Yung kinutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad rin mayaos makisulo king apunan ng kordero. Gino, ek matampang tanggap keka, dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayak na ako. Dapat ning espiritual, apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kalguranda ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapanda ka. Dapat paulina ning ngening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Please all kneel. Prayer for Ukraine. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Panalangin para king alalan. Impong pakibat tamo, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagsul, kasakiman, ampon sa buwatan, ban makapamirayit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kayalang malit, king pamaglinlang ampon makiti, dapan lalawe. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran, apamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Ngayon po yung pakibat tamo, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensyami, yaing gawang tune tuntunan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning kaya panding kekaldan, king pangibabo, aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban indignidad ning tao, yaing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maluka, ampon may na, ilaring migit, miyunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamanyese king kalikasan, aliyaw milako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning pamisan metong, yaing mamiedalan, king daglat ning kapayapan, ampon katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning banalatakot king Diyos at lugod, kalupang tao, ing maging tuntunan da, ring magnasang manungkulan king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Pastul ning kaladwami, ampon talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika, yaing pigkalub mo kaya kami. Meto nga panagkat, ban sumuyo ka ring sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabe mo kaya kami. Manano na sana ang impamanantabi miking politika para karing botanti ampon kandidato, mamye parangal king mal alagyo mo, at makasawo ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. Luklok tama po para king announcement. Sa darating na March 23, ay ipagdiriwang ang ikasampung taong anibersaryo sa pagkakatalaga ng pagiging shrine ng ating simbahan. Kasama sa mga aktibidad ang Triduum Mass na mag-uumpisa sa March 20, araw ng linggo, alas 8 ng umaga. March 21, Lunes, 5:30 ng hapon. March 22, Martes, 5:30 ng hapon. At March 23, araw ng Miyerkules,
Ang 10th year Shrinehood Anniversary Mass, 5:30 ng hapon, nasusundan ng prosesyon pagkatapos ng misa. Ing Maya Pabalita, the official publication of the Archdiocese of San Fernando, issue for March, ay available na po sa ating religious store. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pagkalubnasan niting sakramento, ing pangatimawa mi karing pamibiyeming palpikasala, at ipagdala na keng bayong biye. Mananusanang iting Eukaristiya, tayra na kami painturo king kaligtasan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman atilya kaya kayo. At keka, Antemore, Manalangin tamo. O malugod na apo mamakalulu, pisyag mo kambening banalak krus, ing alang kupas alugod mo king balen, a iniwi mo. Pakiramdaman niyo po rin panigapot, panalangin ding balang metong kaya kami, ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king alawang lugal, ding magboard exam, ding masakit, ding miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na lalapit ding manigapo kaya kayo, at tanggapan dang mitmong kapasalamatan ing kalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ing lugod da kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aga nakadasaning pangako daking binyag na ikamo kabud, ing karelang luguran at suiwan, anting Diyos, manggaman king alanangga.